Fáilte isteach go leine go dtí ar cúpla númad yoga agus Gaeilge gon láineo. So, tógaigí síchan, take a seat, ar an tala. Tá mis mo hí, I'm sitting on a blanket. Cúidín se sin le íochtar ar an rím for our lower back. Agus tos nó muid len ar gosa amach bhain, ar feet amach bhain, agus tos le cúpla circle le do routine, a few circles leis na routine. Agus ag an am céine at the same time an tom céine circle le do rusti. Agus an sin a bhálairt tro the opposite direction. Nach deasa in ar zí sprí iontach ar fad. Lúb na glúine, bend your knees, agus tá na cosa bra fada ó na chéile, so nice and long, kind of spread out. Agus an sin, tá a gin ceanse. Glúine ó híomh go tíomh. Clíomhrach ar oscail, so the chest is open. So, má oscin tú na slínain, if you squeeze, fosc na slínain, oscail se sin de chromain, oscail se sin de clíomhrach. Iontach, fadó, ceanháin eile, féin. Tuair na glúine leis, agus tuair baróg mór go do glúine. Ar cín. Sig go bra comforteach anis, sit comfortably. Tá me sé sí le mo chosa trasla, agus mar dúirt me tá blanket faoi mo húneam. Agus chuir do láimh heas ar an tala, anal mór isteach, agus as anal luasc do láimh clé thar de cheann. Anal isteach go dtíon lár, láimh clé síos agus anal amach. Luasc go dróntaí bheile. I boga leis an anal moving ag boga with the breath. Anal isteach go dtíon lár, agus as anal exhale go dróntaíh. Brew an láimh, press the palm an láimh atá ar an tala, isteach in san tala. So níl muid ag titse mo dróntaíh, tá muid bra ár, they're nice and tall. Brew an owl ar wen, pressing the floor away. Iontach. Agus ní chéidir eile thuchas muid, agus mé ar láimh heas ar an tala fannan seo. Stay here. So brew the weisisteach sa mata. Press your palm into the floor. Agus an nuair seo, anal isteach agus oscail the ascail. Open your ascail, your underarm, towards the ceiling, a drone ceiling. Agus an sin ar an anal amach dún the ascail a drone tala. So isteach. Brana suas, agus amach. Brana síos. Nú féich. Brana jarn smudjan seán in is ear. Iontach ar fad. Maha an síne just, a nice stretch. Idach a tíbhaní, agus dach chuid osnach in your ribs. Agus an nuair seo, tuair an láimh atá nuachtar, the hand that's on top. Síos, I dro an tala, agus tíbha má to the outside. Go do glún, go siúil an láimh eile siar ar the chúla. So casa jas an seo, nice twist an seo. Anal mór isteach fás ard, grow tall, with as anal cas. Lean the wallag le air. Iontach ceann amháin eile. Agus ar leis go dtíon lár. Cramach the lábha, cramach the chúlaí. Agus in sin, bhallars láimh ar an tala,
Gus luas go láimh eile I drón síle. Is féidir leat go mé a mascara, spread, nó le chéile. Agus a ríist ón alisteach. Féoch suas brana suas. Agus amach dún síos brana síos. Bog ag do luas hain. The luas your own pace. Mall. Nushkapui. Fast. Ceann amháin eile. Gus an sin tú den láimh síos. I dro an tíb amagad do bhlún agus siúil an láimh eile siar ar do chúla. Fás ard agus tú gan ar isteach agus cas agus tú gan ar amach. Ceann amháin eile. Tar as go dtí an lár. Crachfuil a thuirt amach. Cramach de chosa. Cramach de láva. Agus dún de húle. Agus tú de ard en an chuí en an bhfuil tú a mathú nish. To the urge, bring your attention. Draw on the chuí towards the way you're feeling now. That would mahu inish. Oscail the húle agus ban sás as an chuideile go do lá. Feice me go luathú le cúpla dúmad yoga agus Gaeilge. Slán go fólín.